Ingat kalau dia lah. Saya ini dia. Gendingan jadi arah gendingan. Ini kalau cuy. Sore jika kieu. A few moments later. Yuk, kita pakai seragam kerjain sama subuhin yuk. Antep beranjing nu gelon. Aduh, buat ketemu tonya. Anjing nah, baru udah ngagawekeun pisan. Motor dicokot. Senal eueuh. Tak geuning sia teh goblok.